menurut kami bulan mga posukat kami adat na humbar di udaw parsaro matawag yung guru namin dison saat mahita liling mangulong dala saat matupanggabiyan matutu parhorasa so lima sinurun namin mardongan mulyati alam na ilet do marmoro diba molo tumpe horata na masok ba na buhay ka diba uliro ham soto manarita dari mo soto manarita todi tanya ko tuding kina mangyuto mulai siya daw saat tuan sama re ino soro tanya ko tuding kina mangyuto buhay hupas ang apani hamu asa malas loa bener na malas loa todinani so ni manang hamu hudaw na tulang na basa neng Roma kami manobaham alay so mga hurok komot pero bulang konok bulo tungke wala pakapagsoba so manarita badan mo so manarita to dito lang amang para musik namin kung para mahari manobahudaw namin yung pahin musik na sompay songoni magkatulang doon ka na tulang asang diat pas-pas itu nih mereka kamura jadi huluran nami jalon nami asa sino kapaparan nami gaya kan huluran nami hula kami imat jadi asa tuh kacang na umur dia murah jadi tulang songoni mahain pemorongmu tuh pesongoni nabui iber kamu nabui dan dengar sobat tuh undang-undang menari jadi muka tulang yang muni lu yang bomos jalon nami songoni masih jalon nami tuh murah jadi tulang nami mardongan mau lade karaka pada abu ebengere disuruhanmu kami banoto kaos berbunga-bunga tangan nami berdongak efek karena ini martang mahanya tong tutuhatan nabasai asa bilangan si humping binokak ngitara bunga tusanggar maaporik tulubang masa tua mahitih tangyang nami tomakta nama tua di bata sinur manapinahan muna gari nang nagula muna ya kada danak ibu sebur magodang may somot ulusok pura-pura ang tua pepet menelaho sa rumah tua oras madihamu pagdaladalag oras manang patiga-tiga so lima sinuhon nami marud kong kamu sa luhut na raja ni amang uru nami magdongan oleh ati gari sa oras sa raja ito jadi inaawal na tiyaw iba itu panuhatan anong masipul pagkatiyon nami di adat di pasar rumah tuan ni amang uru nami di so dan magutang si tiyo-tiyo laos padomo matuhutang hasahatan ngarohawi mangkohi mo kundo jujung na ngaroham martoni begas na bawahun ima naong marus bulung-bulung sa tangan namang buru nami ima upuabit duli markas tumorang di salanya mang buru dilok na tua-tua oti sebelum metodi
gudang sutong butong tusongan itu akan naboy dihunti akan tulangmu songon sibir itu di hamuna asal firma poki bol pasanggoman firma atau di rumuna asal huna kamang baru nami julu udang dan di bangamuan mandu tulang masa julu udang baru di rumah kami tong baru nami on baik musik na upartosi. Unang lulu ang musugod di hami hula-hula muna marga lubang na sa pulong imabaw na nari muna at ito ang kalay molo na puro nami imabor ni upo jujungan bor ni upo na tuzara na sa pulong molo tumpi mga luluy hamong hami hula-hula mo dari sugod at kaulang na marharwaan ka iwatong kudo akalay ko unang pala lulu-luluhan muna o parang yung pujugjungan do hula-hula nami iya sa buhay mo tonido di buwa mo ng didos ni Roha ditong Boreza nalaw pa sa aton ulos na marap bumahami ulos na gadyang ulos na hawal ang giya at tong tutikitik kinanang ro mangulos ibada muna mo sa luhug na anggo na mangulos at mo tuhata dewatado tutikitik kinanang ro jadi ang baru didos ni Roha mo hawa ang baro namin dos do Roha namin ang hula-hula mo naong dihunjuk kamu ulos set dos ni Roha mo si Sera hasuhuton tulo maakang baro agay mauli ang lang ito dos ni Roha namin laing lama kami mangalak pasu-pasu huhuk mangalak ulos nagadyangin si Doro Ragoy main musik na uparto siya man. unang nilai ni ulo sigar mono ulo sino na huya sa amot di alay di balga ni Rohanami bilas ni Rohanami mga dupon ulo na sa rumay ko di promotin niya mga puro nami upo abi puro tumora mo ilo si ahuno mono sa mga ulo sino na huya sa amot tabi alay paso-paso na sa tibata mat hiniyon hami hula-hula mo nangyari mo dan buhay asama ni Solmay jadi soalnya mah di hona perlu pengen sorme pun mau lau penghitungnya kebak paramon kan yang nami maturi asa titupyuna akka basaria diho ya kabak paramu di bulan ni amang baru nanyo ya kadang lagi dong ibu-ibu bangunan besok itong pura-pura ya ka pinopar mo akan sunah hasotan saya juga tulutuan tengah tong awak gabi roka horas titik-titik kinalin ro ya kan suatu buat anak asih rohani Tuhan saya buat anak kalau masih bingung penuti baik sabulan sudah ada sakit sama itu tutik titikin anak roh di bulan ini amung korunangyo asal kira betul di mas-masuk wakta di masau ma aka nata bangido asal ubat dulu hari mah asal kerjain na ibu bondar kiwai di sumur saluhuna hamu aka paran yang korunangyo
ang ya Muhammad tong sikat sa umur jala duhut hamu si toro pinopar Diolo itu ke Panginoon ni raja namin. Tulang na basah alay di las ni rohan namin. Dino na dua-dua cik do tangan magkaguro na suwelo. Tulang na basah. Neng las do niya rohan kay na ko diyo pasok. Alay hulog ng kinote at cik do tangan magkaguro na suwelo. Tulang na basah molo tumpe wala tanga masok pa na buyo baik na ni tulang mo didikyo. So tung manarita badanmu, tung manarita toting. Gumos Panginoon Tuhan ni. Asal dia dilihat Tuhan di kami dalam pasarian. Dilihat dus niroha tahun mubi ak gancang nyong. madudu Amang permusi namin ay porak mahami manong. Grabe magati. Takas lubay musik ni amang musik nasong bamak. Di parjumpan tahun mengiduhan yang kaberet asapannya kongkani buy soon kamangon sigat sa umur tudik na mangihu jumpa na usalahihan ni dabo na huduluhan orang semahan wag kada tulang mamagdalo so panami imas mahami berem napasakot sinubo di matulak sa hinutul takadak madindihan takaibig-ibig roha mo manong bahuluhul hami huluhula muna ipandanya hamu hami akahebe mula ate matanya nami mo ito na matapanting na basay ang giya tutik-tutikin na ro asa di sa hauto hata di hamu hahibaso tumulo gabi na nyula sinur na paham muna turas na hamu sa luhuk na nami asa bayam ma tinahwa itiyo binatu manong hata bayam ma siliw-tiyo nas padumo tu hasaran Masalah may mana sa Diyos kung nalibatan o pagkansal madua maho pag-iiwan sa pahokumon tumusungi pera Diyos nilhate kung mana mamasumaso kumutikpe babaliga papaspaso ni Tuhan kung muna si Bena tinokpar na tinggaman ni Damangon jadi tumusungan kami beda na ro nabinggan do ingata jadi masalah mo jadi soalnya rakaman sehari hari Hamu pe saya kena dapat nani ulama mu gawe nani ulama silu kapapana asam boleh saya nunggu bena musir kisah dia sudah boleh mau kena saya tamu saya kami nama cara sudah boleh mau melane
ni hutan na saur parang nami o mau pasat kami tomu turun sepanganon songoni mang dia murah jadi tulang nami salukna songoni itu tulang perbonan songon hatak kona kenok katulang turun sepanganon o pasat kami di songarade sepanganon idealas asana semaroni badan rasa rohani to ditasalukna nama atas sepanganon na susadi no pasat tengok resut di songong pasat kami turun di sepanganon ima tanggo nagurang tanggo nagurang asangko hata pas pasun di bata jalot tatuari namang ihudon dibuka sa tikyot asa songon na tutuwa do suduri na berdalan sirapak songon na hudul ramang raja nang dia mu raja ni hula-hula nami raja tulang nami salukna tumpe songon ono patu pahami tutulis panganon asa songon ni na tutuwa masih titi sukopay na golong-golong pangraukna tung songon ni pinabuh patu pahami tunggulang maka pinasuna raja ni tulang nang dia mu raja nami raja na tutuwa nami Hora samu nama jalo jagal sinu botu pahami songoni hami suhut na batu paho silok boti mami hora samu karja nami dohok raja ni hulu nami nama jalosa songoni hami napa satu silok boti madongan mulate Malate jalak kamu na. Kalau raja itu kurang natulak tambah tambah sian punguan margaboru ima dongan sapunguan ni na tua-tua na tahaolong yon na adong di desa Sihas Dolok 2 tuhamuna akil warga besar ni na tua-tua na tahaolong yon di anggota ni punguan margaboru na adong di desa Sihas Dolok 2 tung macai torok dunia kita godang na sia puluh obat alai molotupe na berupa utusan kami na dohami songon bahasa Indonesia di doh na paturuh diri nami dohami madok turut berduka cita di siala naung jumolo na tua-tua na taholongi sian tonga-tonga muna keluarga besar situ orang manda botok tuhan tai tuak buannya di sana mengandung nasib sudah nasi sangkut anggota 52 kakak 10 turu masih alai mungkin main asa turgelas 22.200.000 man main 40 kilo juhud alai mau rumah dua halat kita mau punya trail juhud
Pati do katimora sanuai 710.000 di sudah pengumuman yang 7.040.000 pasal tagi ngomong modalnya gabi mari tutangkas do kami di hari tahun di Rohamuna di Haroromuna basado Tuhan imang lepas pasuna sehat do muna rose tunga jauh muna akan ngasapungan nami Roma no pantami di na Roma no kuli ima dulu nami di berdua ni nanti namion mula tema dia mudo sarika ni ama nami do ina namion saya tu tabana manang akake sedo muna tu tabana nang akapasamota dia muna asa boy pungu sinamo na pinadua bu songon nong sahat tu tangan ni nanti namion sirok buti mahami dia murah janami donga sa punguan sirok buti memang horas dia muna pasatok horas sami naman jalo sirok buti maroromong na Uliake. Akang namin silo anak ikaw na Kopi hamin sa doon Dang na doon na nasigayon namin Alay ima alasada sa awag Rida kang Day sa nawang nakita na sikta sidulan na yun Talinga-diga makanatulad sidulan na yun Akala nahasaya makakahutipay sila Hindi tumutik pa sila doon namin Kasi lata makanakondutuan ng kaspatong na Ito maraming namin Las rohanami memereka mau bela kami di Haroromu di pasatamu hata tangiang do hata pulapu terlumu bido si beno agi matu kita mengiuton kita berdua tadi amudus niroha namar peribadi ditabai nang gajang nyul ope dan adang bedi gijang ni mau lihat do honong nami tuamu mau lihat kurang ma di pasat rohanami dihamu selalu na pariban nami budiman Hamisan na tutua memang terharu rohami mulai monding lainanyo nakaras muno mohado naik inna rohanami do di bagasar nami bulu naik ulak sureka nakonain narahami do di bagasar nami lain natin mah di Tuhan perjolo sungoni nang dia muna saya uber kami rodo museda ngarong nasaro pinoparni nakaras muno ima na tututa mula sanga san hani san natutua mula online kuno nataras mo mula au hira na sa budo siyul humamerengo umerek penuayan non bostang di solatar urut tanama mula humerek tu puto nai anak nasi kanani do hidi mana adi di mana si korosi saja mana tu no anang nama ate lagi naraku jadi kacang mau umur ni abang manusia kanganon asa to ngaluk si berangan nami sa kan natulas na natin nakanawi na rin ito muna
sangkia mah labok pasu-pasu muna akan dipinasaan di tuhatta marhiti-hiti dong atu muna marhiti-hiti hula-hula muna marhiti-hiti hata tami yang siya nakaburu muna na tuha muna asangkia manjalo badan nang akaton di muna tu hari namang itu tu pa nama tadi bata di barsar madua ni nataras menon ima na tu mula hamisun siya na tu na raja panirohi nunga hilalok kami di ulotor di paniran nami tuha muna alat ini nama nahubutuhan minalaw panirod ulotor mabandingkan mulu pamerangan nami hingga dunia kulo kami aka ulo taliso alay mo nitong adungan ka nahurang lubi di panilya muna di hamid ka na tua waradatan doon nga sa huta muna masibulusak kita di nahumurang unang adong taingat ang kanahumurang na di nga matara raya Gabi raja nananapon pinaparna ng hamon ng marungat tubo nang hamid pisan raja na tua tunggu sadarohan nami doon pamuraton siya niya sinarohan nami asang kiat sa hati mala 20 itu hata sinarohan nami matuha muna sa mga pangapuan siya hami sa luhut na asa tutumay na duhur tiyo may nalote soko dibukulan niya hata pasu-pasu na ni jalo muna siya tu hata marhite hula-hula muna marhite hondong at tubo muna doon hata tami yang siya pamuro muna apa may dia bara muna abing dia binga muna ampo mo matong tutungan ni jabu jadi sila ni sila namin ito muna tung hata sa ngunipin ang upasat namin ito muna muna tungulong na hurang lobi masih maapang mahita dia ka na humurang so ni man sila namin songon hata ni raja na tutua hata tami yang sila namin ito muna malata man sila namin alay haton jadi oke kada pabutuk kami mah senhan pemerintah desa bahwa penduduk di desa sias duduk dua nunga mau rusada ima siat rusada selani kamu napari datu tuhon manang di dia pehita haduan jangan hidup na tua na pratartano men na ragi masih gonggoman tupe belata pada dol tu ditama masih gonggoman jangan di mahata na boy peserta madunga magate selani odong do sotik dohonokku mulu aw sa tiri takas do di butuh muna ama namang gugungi amang buron sekalian do akadileg na dua versi mano ang audison hula-hula muna jadi si dohonok ko gomos aw mangido tuha muna di namamuhay sa tu manipuri uloton hubigi akadus ni rohado jadi sila ni akaletku mangido gumosaw ang kiat martinangi abat talibata dilehon ti hamuna hasadon di roha unang sonari dos roha muna dipudian ni amang boron asa pupuka muna dos ni roha seri kamu komunikasi ido na martinuruhon molo siyang kiat hurang molo syakangan nalaw mga leon agka Buddha sumonido tong syakangan ikum masipalanan roha duha muna di namar tinuluhon sumonido di parmuluanon asadabo matong sumonido na dua lumak silujuang lumak sonibawai horas matok kamuna na di pangaratuan hibas matok kamuna na di huta sumani madohonok ku tuha muna laikku ibotok ku salu na hamu kipoy na dulok martirbang gajang atong dalat tusubulga asi matong rohani amat kadibata sa dilew madihamu gajang ni umur jadi sialani tuho na buru dileom madiho hasawaron ni roha jadi si dohonokku tuk somot dia be mengalualuho tuk kupin lengmon songon iduk na natutua ador haluk kama tugu-tugun horbo ador hatiti tugu-tugun nilubu peteng mana boruku saur matua saha namangirin pahupu saha tu namar nini marnono songoni ma si dohonokku tunapuru nang songoni tuamang padita kamatong napasautun akapas pasuna songoni ma dohonokku terakhir
tu amang boron bolo amang boron dang be tua dan nabi tutut ina amang baru selama jalan madiho sahak maho dia pun ni amata na martua dewata sonang maho dia nganamu pasatok kirani selama tinggal ma dihami sa luhu na nagsungoniak kapaparan paparammu jadi itong sungonipe siluhonon nami o di susadia tuhat tama atong napasauton ang kapasupasuna sungonima sungok kata siyak kami raja natutua mardongang maulate ma Raja Nami, Raja Paradatan, Raja Nihuta. Raja Nami hubigi hami pandohani masailas rohanami. Tandaro na rin payuhto Raja Nami ulaw noon manang permoting ni damangon mulai siya moting damangon mul di panorakku. Ima tutu holong ni rohamuna di damangon di panorak kamu dung di dongani ho amu damangon dakya adong hatanarisi Raja Nami asabui hami semot damangon mangidu hami tuhamu asa pangyakap kamu hami dung siko anlon tataruhon damangon pinganan paradianan persapok kinani manang na di dia bihamu Raja Nami biar ditomani jabumu hami mangido gomos tuhamu buat kamu hami ditangyangmu asabui hami songod damangon nalaho manungkol-nungkol di mandungani hamu di paradadane so tukadong dibuni huda tulang manang Raja Nami holak kenangan do na pinatorong ni Razay o Raja Nami gumos madohonon nami tuho tuhamu Raja Nami saluhukna ang giyak ma di dapat tuwata di hamu gancang niyo tu dikira mangihut asadong mamuda-budai hami asadong pature-ture kami dongamuna nasa ulaw di luar to tatangiyang na pinasaha muna tuhami asa ay magdula-dula may magdula-dula siapa tu dula-dula na itinaho tu gabu-tabu sudah tatangiyang pasu-pasu na pinasaha ni Raja hula-hula songoni manang naliat nalodo wapuhame may tangkas martongani jabu songoni mapakalusur nami Raja Nami jalan kami dulu amin hasutun can Raja nanti tua mereka mau musik nah mertunya Jumolo kami sian pasuruton majaha riwayat singkat ni Natul Pangrion Penayon isona sa uboto kami riwayat singkat Opuabit Nego Situmorang Tubuh tanggal 24 Oktober tahun 1926 Mangalak Burma Amanamion tahun 1952 Jala di masa-masa Tuhan Tama Onom Daknana 5 bawah sada boru marujung goluma inanami tahun 1910 sada dung marujung golu inanami mangalak boru mamuse amanamion ima boru ni rajai raja si hotang sian huta si godung jala di masa-masa hutuan tama sada daknanak boru maka sahutan ma anak ni amanamion ima anak sinomur sada mangalak boru ni rajai ima raja si hotang
sian perluasan jalan di masa-masa hutuhat tama sada bawa marhasahotan ma anak ni amanamion ima si nomor 2 mangalak boru ni rajai ima raja sihite sian barus jalan di masa-masa hutuhat tama tolu bawa 2 boru marhasahotan ma anak ni amanamion si nomor 3 mangalak boru ni rajai ima raja muntes sian sidikalang jalan di masa-masa hutuhat tama 2 bawa tolu boru marhasahotan ma anak ni amanamion si nomor 4 mangalak boru ni rajai ima raja pasaribu sian sidikalang jala di masa-masa hutuhat tama sada boru jala maruzum ngolu inanami ing tahun 2007 dungi mangalak boru ni rajai mamusai anak namion ima boru ni raja si hotang sian siabuk kabung jala di masa-masa hutuhat tama 2 anak tolu boru marhasahotan ma anak ni amanamion si nomor 5 mangalak boru ni rajai ima raja haloho sian perdagangan jala di masa-masa hutuhat tama sada anak 2 boru ia boru ni amanamion si nomor sada marhamulian tu anak ni amang boru nami marna tu gatorop sian si borong-borong jala di masa-masa hutuhat tama tolu anak sada boru ia boru si nomor 2 dang marhamulian dope laus odo pangidon nami tuhamu raja nami hula-hula nami asa tangiakko kamu asa tibu dapat rokap boru namion ia amanamion nunga marnini sian anakna si nomor 3 anakna nomor sada mangalak boru ni rajai boru si deban jala di masa-masa hutuhata sada boru anakna nomor 2 mangalak boru ni rajai boru putar-putar sian kisaran jala di masa-masa hutuhat tama sada bawa jala boru nape nunga marhamulian ima si nomor sada tu anak ni amang boru nami marga nenggolan ia amanamion marumur ma 27 tahun ia pinoparna ima 5 anak 2 boru onom parumain sada hela pahopu sian anak 20 pahopu sian boru 4 doho nidina 2 bungu masude pinopar nina tua-tua namion gurangna 40 ia amanamion sisogok tubalian botari tuhuta sialani tuhamu raja nami songoninang hula-hula nami songoninang tuhita saluhutna ia molotung adong nahurang diula amanamion saleling dingoluna kami sian pinopar ni amanamion mangido minta maaf tuhamu saluhutna asa tarjalo hami pasu-pasu siat tuhata marhite-hite hamu akka raja nami jala molotung adong utang ni amanamion radedo hami mabayar jala molotung adong pe singirna radedo hami majalo ima riwayat singkat ni amanamion nabuhi patora kami mauliate kami Rusia Korea dalau pawarhaton amaton di bagasan ini sian huria nungabe madokon nau moru sahalak sian terus niuria di kelisia bukabung na paudoahon di parmoding ni maton di patu pahurie do somon gati kertas manang somon ilumanetek sekuria tungotik sosadia piamangi si titesikok pama ko lang parauna otik sosadia na terpatu pahuria situ hatta ma namang kuhi pasu-pasuna ima jo hata siya kami pangulan nuria mardongan maliate. Ala inang opo adik ni guburu ima dongan nami sa perguruan di Parari Kamisan jadi pinuji ma tuhat tapar lingga basai nang pe dok di papor saton alay di batado mangodo pihita tu inang opo adik ni guburu sa lilingon nunga sa partangya nga kita nunga sada hitam mangguruhon hatani di bata alay ang gua kapasorion
kasih taonon doho ragam ni pojok pikiran saya narodo nunganian nasa lilingon di puhuti dainang lao madoho ti perguruan tak tujuluan non laos inama si harikot tonon dalam margogo maho tujuluan non las maruham nung marsirang hamu na sinirang ni hamatian sada si halat sunod tadui jale konstituju do hita disi ay ido pa dan natajalo siya tuhatta ikon marsirang marhite-hite sinirang ni hamatian jadi tung otikpe nahu batu pahami udang ma pinasuna jala margogo manang sudi hamu keluarga madukung dohot manangyakon na tua-tua buron asa ibana pe sonang paihuti-huti tamu kapinoparna jala lasrohana makaposi Tuhani secara khusus tulungan nami sa ulaon pag kita ardi si tumorang buhay dodohonon itongos liwataho gaya bintang no matanyari diaka nasomak aposi Tuhan Yesus secara khusus pukwa amang itong-itongan ni keluarga muna di sude pinopar ni opo abit ni goon di awal perjuanganmu dope tang dope sahat to pelayananmu setelah ditahbiskan olma permulaan ni pelayananmu ikon ho gabi bitang do matanyari itong-itongan ni keluarga muna di pasu-pasu tuhat amaho ini sahala na haposan naposon ni dibata artina dang namurang-mura si bulusot ta malayani alay ikon penuh pergumulan doho perjuangan jadi tugu-tugu masude keluargaon rapo dohot inang situa beruhite manangyakon sude keluargaon tu inang opohan nabur asalam ringgat coy nang tujulanon di pertanyaan para di kamisan hubung kami do edi terakhir edi pangapulon iroham bahwa hidup kita ini di dunia songol duh do manogot mangerbang ya dong botari malos jalan mulus songolido nang do ngudutta ditiki ngudutta bohita mangerbang alay ditikina ikot tutana dong mulang Malos, malos, malos.
asa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Namangulu ikon mate asa tungging gamuse. Do gabi bakti jala iko do malaki. Asa sugot bakti di Tuhan sanaboni. Audo haheon dot hangoluan ninna Tuhan Yesus na mangurudugan na porsia diau ati pe mate ibana jalanan mate pe ibana rodi salenileng na martangiyang mahita ale Tuhan lebata amanamin dari banwa gijang nung nanileon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala nilusan nami jala di pangoluhodo ibana asa dapotan hati goran dohot hangoluan hami asi maroham di hami saya ajari jala apuli mahami asa unang mandele hami ala nong di joho dongan namion patuku mahaporsion nami jala pabenget rohanami mamikiri di hangoluan sugut asa unang mga dungi hami songon si Pilibigu na somapakirimoni sa itaiti marohanami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami na marsigatong tuhodo hami rodi hasusudani puhal nami amen. Andorang so tababorhat dope aman natahulongyon tataruhon tu inganan parsatokien nani matu udean ujahama hatan debata dihita tersurat di Pangukapon 14 ayat 10 tulu Pangukapon 14 ayat 10 tulu jadi kupege mas suara sian banwagi jang namandok surat tonma martua maak kanamate di bagasan Tuhani olak nyon tutu di doktor di macohot manasida sian parukilon nasida ay na mangihut matu nasida na niula nasidai dosa sude anak boru parumayan hela rodi pahoppu rodi nini ni amata nang jumolo baru jumolon lima amata optu ada nego doli nung amanang apiga minggu tuk songgo persahiton tuna tuan jalan ben hamudo sudi aka usaha pada sa malumnya bok kamu tu rumah sakit dia buat hamudi jauh dengan alai opartu pikinong binuhun ni Tuhan ka panugario pangabulian ng binigay mo na mga piga-piga aryon ng ataparsorion dot aka ng parokila dada marisong hape perdalangan ni alang guru dihita Tuhan tadala manotuan salhu alay perdalangan ni ngolui di ujung nasongon dia odona gabi sida maribangat na salhu na pado-pado pakainya mata na tuwa-tuwang ahan do lagi pakirimon dihita di ujung nitiki di ujung ningolutta ngolo marujung sian hasia ngano opart pangokapon na jinalon ni Apostel Johannes takas dari sonidok jadi hubege ma suara sian
banua gijang na mandok tang suara ni dongan kiri kanan colma biasa alai suara siang banua gijang siang debatana mandok surat tonma catat tuliskan supaya jangan dilupakan, supaya jangan terlewatkan. Surat tonma mono surat mono tinta do tabayan no yang manurat ton ra nangapala buhay mago manangalikan sa do na mate oddo na idok na martua ma na mate di bagasan Tuhan tua wase na martua ala jaloon nama upa na hinalujahon di tanokon ahamay ima gicang pasorion haciton halujaon pasahiton rodak ka parukilon na asip sudah kita marukil bukan kalau kita ada marukil melok hala anaknya marukil awa anaknya bergumul anaknya menderita itu mongkosong sa sangat nihalak sa mora-mora nihalak sa sehat-sehat nihalak pe ya do marukil ya do marsai tangan dong Nabi Basyari semua kita manusia pasti doa kita maruki baga seperti kianon terkenari buah not tama amat tanda tua-tua nata hononyong siatong atong ane siapo punya lamanon ringanan si pasangan torta si para gabingan pasatokinan pain marosut dia kari parpuni pahion na sugut samhukna akka namati parpakirimon di ngulu saling delingna na pinaraden di bata di hita akka napoksaya amin sonang mamudom hona martuay sonang mamudom hona martuay namaradian sian ulawani nanulana ni Hazul Mao jangan nama tiwut tu suruh kari pusan ilu-ilu sian matamu di bait Tuhan tay nang dia pusan ilu-ilu sian matamu di bait Tuhan tay kami sedna dulu mangsumbuni las dulu hamu nuain mangguti di pasu-pasu Tuhan di batama ho lau luar do lau bongot olat nyon rodi sale di bililingna amin lo asawa salau tu Jesus kutunada lo asawa Napotor de bataku
usi opuni. Ayat 3 roti kiku asaboran naton tiku. Ayat 3 roti kiku Amarnida bukimi. Lamarnida bukimi. Solat dohi tadi baru matungaon. Pai solat dohi tadi baru perdagangan tanui surgurido samulota. Perdagangan tanui Ale Juliator Situmorang, siat tano do permulaan di dagingmu, mula may gabetano. Alay Tuhan debata nama no paho, do Tuhan Yesus Kristus na paluan hosian dosa, do to di perbadia nama Joho Tuhan uluan nasora sudah. Ima mangaramoti orbuk ni bakem paimaro ari parpudi. Se pamatakon si antano mano. Suang manggulu bahenon ni Tuhatku. Suang manggulu bahenon ni Tuhatku. Haleluya. 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 Lupuluk mardongan suara ni situan ni suruh-suruan ni debata, do mardongan sarune ni debata, dungi hehe majumulak kana mate, akka namar hite Kristus Yesus.
binasa matiki bagasan bason tu inang do sudi keluarga barang madabu tano tadi ke nang akan debata yang matiki jalan nama kurang salam matei Nasi nabundo emei Zeudoe nakamatei Naromu se pangubung di namatei tuhatei Naromu se pangubung di namate Tuhatai Ale Tuhan debata amanami na debanwa gijang Hodo debata napuna hami ro di sudi ngulu nami asa mola siro hami pemaho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami satu tangamu matod di nami doho daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami seleho matod demi manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubolus hami rura linggoman ni hamatiani asima roham seba masuk mahami sugut tu hasunangan nasun ninggani marhite-hite guane anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin ramadok mahita di tanya hapapatai ale manam dan bonwa gijang sai pendebodi warnu sero maharajomu sesau nolong ham hamotonga sone bonwa gijang lemon kami serba siap hari sesi sanami sompane sanami idu seno nama dosa suhami una kami tugu pangjunan pada manusia pengaku ay orang ada jauh do tagugun roh sarap salilingna amin asini ratu hatta Yesus Kristus doa tolong di randai bata amata doa para saudara itu perbadia ma nama dongani hamun saluhu na ola nyon rode salele ini lelengna amin ya dengar Salut na imasadi molumati dagingmu. Salut nahi masari molomate dagingmu Haangki dohot todong na martolong rohay. Angin otodo namarolong rohai Ali-ali dohot dongan tading dosudi na ini. Ali-ali dodongan tading dosudi na ini Toro dope nasihati di hasapuran rea ikeham padung sai sayo persea ai di mata
saho